bigita seni kendi ZTV no gasemere kwa nanga kwa bere ko gutwara sabato rengi ya kigima ne biro binde nande tukumirana asemesa ya mangana maya elinde ngomanye nara ya bere kago kolekana ZTV News Digital YouTube ndi ZTV News website www.ndiztv.net iritirane kerubo Frida nolyo kweneke buna chibi channel yongire gwekera sole asenchira ya benenere nyanchama Abigail na stinsemo chibiyar kile ni gutukubwatenere Lydia Mosem chinga kitoro ase University ya Nyamira erabe igikwagacha nabenga stinsemo chinde asitare ya yumarigwense meyorongo Rwanyanza nigo litkulera bekawikirana ase county ya Kisumu anena sensemeri ya Nyakachi elindogosio ya amagendero manchi muligeria ayungatiyali kweliganete asomogorobolero toskatonyegera ngwirana ndasege kege kekerebosio eline umanyamange asenchera yubekirano kumenya bunanigo omusacho yo mokuru asekenyoro kiagesaba ko kikegotoka imeye bunge yabo machoge chache abete gakwenibwa nyumba mwaye asikolenda ya mataye abete kegoseli wachinga kichumuyiga obokumoinia kolingana n'abanyakenyoro nigo omugako yo asirete ubuma bwaye asenchira yobotutukano chinga kibabete bakumonyora mwaye gasirete ubuma bwaye asekagire bunanigo ekyuma kyabete egiye tumekwa elinde kumubura obomoyo banyana bonigo abanyakenyora bo babete bagokora ukorobikana watu wanatoka katika constituency ya Barango, watu ambao wanatoka katika constituency ya North Mugirango because the boundary is just across, na hawa wote ambao wanafanya kazi katika maeneo haya. So wengine because we had a meeting here together at BCC, the Ministry of Education some time back, about 2-3 months ago, and they were able to give us that commitment that watatupatia shamba na hata kama tunataka ingine bado itapatikana. Oskabosio ase orobotronde nigo abantu bali bamenyete no bolema babere bagweso kebene nabo ikokogani abosirwa elinde ko egendereria ase obugima bwabo gukwana oyo mobo chinga kyali gusanganira seni kendi ZTV asereta Adson Nyamwaya oyo menyete no bolema korwa ase bunge ya Kitutu Masaba nigo aganiri abateneneri bali bakulika bali bamenyete no bolema kweneke buna kubalika bale wanchira konde wensi gotayo nanyana bonigo abagakwenekya egati yabo nibo babiri bakwibwa asegeka askolinde abuli serikali ye county ya Nyamira kweneke bana kubikere merobire mekirano nabarobo babe bakonyora obusirugo bono nabutubwata bokongwa abantu bari tore marite ande twebire sababu nabonto woche twata yunganko likutore twalikwa record yatigale sibale ntokomanye segoje yaja ase ngenjo njobona muno yo mo twara likalikiru boire tote ngo konyu tole no konyu ko mataba ngaye aya to go konyu njiko pima rende osenje ninde marete abana baro bari tayire baikara bagichwesa buya baba achwesa kogenda nyonyina abarende bakalikire nga ebirema nko gubijiri kibese ngaintu bano toje twabaru nande kero mugambi oyu itomane natebete ng'abantu tori kitwensi tomanye mboko nkitubwate na tonyore cyo babeso bakaiga twegenderera rinde bono muna ntubwate nyone family nyone muntu ntubwate togosome ngai bono togocha ntu twabaru ekiagana ntole marete ntoroje kaine kiama kabanga ya bako ngambali bale marete pi iga bono ntige nyimbe yense ni nyare kogenda muroje ngo tige nyimbe yense na nkwagura gochiaria gara barorenga bono nsachinde runge ebeke bange bintu byaye boronge na bintu ebintu ebikora ento kike bitoikere onyambire gotoikera
Musuko na batora andamane gato twagure bakachi obisi echi chabo chisese. Nyama uchesese kala kanyara matoronge zika intunga itora agenda kanyara kurbon. Asitare yaye imeyorogongo rwa Nyanza nigo omuraivinse Dr. William Ruto kubatirana negati yabaraikurwa sensemo ya serikali baba wikirana ime county ya Kisumu okwana chinga kicho gosiolia amagendo yemraila. Kwamba kila sehemu ya Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Nyinyi watu wa Nyakach, mnasema tuendelee ama mnasema namna gani? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee pamoja. Border. And Your Excellency, the communities which live along the border have lived a very peaceful way to interfere with the peace along the border. Your Excellency, we are very keen if you could facilitate us to have a full anti-stock theft unit at the border to end that menace. Watu wa Nyakach, watu wa Kisumu na watu wa Kericho ni ndugu moja. Na mimi nataka niwaambie hapa kwa boda, mimi nitahakikisha ya kwamba kuna usalama. Ng'ombe zenu ziziibiwe tena, mali yenu zisiharibiwe tena. Na wale Gashagwa yuwego bakagwikirana sensemeyo. And therefore, as a government, every citizen, you are entitled to the service, even in hospitality, even kama ni barabara, and therefore we shall be with you. Asanteni and God bless you. Omubunge Kimani Ichungwa nigabaga kweneke mna siasa nigo chabere chenyenjo anene ase ogosikia Kenya bosio nigo boigabega kweneke abna nigo bali maiso ase ogotuguterare siasa chichirabe chikoirania amagendero magiga manya nabo nigo agikeria abarai bali bagendete guturubania omorai wense ase neke mna nigo eserikali etenene bokomo asoka neke mna ya Kenya ngosikere bosio. Politics of division, ethnic divisions, the politics of sectarian interests, the politics where people our ethnic divisions because of their sectarian. Na niwaambie nikiwa hapa Nyabondo, nilisema jana, nyinyi watu wa Nyanza mumenifunza mambo muhimu sana. Mumenifunza ya kuwa mumepewa waziri John Mbadi, mukapewa waziri anaitwa Kenya yote iwe nchi moja ambayo ina umoja. Na ya pili ni kushukuru kati yako na Raila Amolo Odinga. Unajua Raila akisema left ni nini? Akisema right ni nini? Mukishikana na Raila Amolo Odinga hatuna wasiwasi hata kidogo. Wewe umetuletea maendeleo, tutafanya kazi na yeye na wewe na yule ambaye amekataa shauri yake. Asante sana. Magega yo kwemurungani asegeke getambe kugwatikana no gutakanwa kwenibo
Akwaeneke na nigo Kalonzo Musyoka arabega koragwo mobwa nigo baganirie egatia baraigurwa sekia mekigia ODM ababete bagosoase serikali ya Kenya Kwanza kwerusia kurwa ase oborai wikia mekyo asibanike na nigo ODM ikirenga kiae kirengete kwamereria bukariri bobe bwe serikali. Nataka mabadiliko na hapo ODM imeenda ati mguu mmoja iko serikali ingine iko kando ya serikali ati upinzani. Hakuna kama kitu kama hiyo. Bwana Judet, you are in an illegal government and you are